Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube wa Rwanda Top News. Mwe mudukurikira rero muri hirya no hino tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Ni amakuru agenda avuga ku ngingo zitandukanye akaba yibanda cyane cyane ku bivugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ni amakuru mugiye kuba mugezwaho nanjye Jocelyn Uwizeyimana, ikaze. Aya makuru yacu yaragiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Aho tugiye kubabwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigaragambije ku muryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OFI, Organisation Internationale de Francophonie, yihora u Rwanda. Turongera kandi kubabwira ko i Nyamata hateganyijwe kubera imyitozo ya ushirikiano ku nshuro ya 13. Turasoreza kandi kuri iyi nkuru tubabwira ko muri Nigeria abasirikare 16 bishwe bahagurukije perezida w'iki gihugu Tinubu. Reka dutangiye tubabwira kuri iyi nkuru yacu ya mbere ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamenyesheje umuryango mpuzamahanga uhuriweho n'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa wa Organisation Internationale de Francophonie kitazakora ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru wawuhariwe kubera ibibazo igihugu kirimo byerekeye amakimbirane yo mu burasirazuba ari mu Rwanda. Uyu muryango mpuzamahanga uhuriwemo n'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa kandi usanzwe uyoborwa n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo. Intumwa ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uyu muryango Mabiala Mauba yavuze ko kuri ubu igihugu cye nta mutima wo gukora ibirori bijyanye n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwacyo. Yavuze ko kuri ubu icy'ingenzi ari ukureba neza uruhare Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kugira mu buyobozi bwa ku nyungu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora gukuramo ibigizemo uruhare ariko ibifashijwemo na Francophonie. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko itazizihiza umunsi mukuru wa Francophonie mu gihe imaze igihe inenga Mushikiwabo uyoboye uyu muryango imushinja kubogamira ku Rwanda bamaze imyaka ibarirwa 2 bafitanye amakimbirane. Komereze ku nkuru yacu ya kabiri aho tubabwira ko uyu munsi ingabo z'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba zigizwe n'igisirikare, abapolisi, serivisi zishinzwe ubugororangingo hamwe n'intumwa z'abasivili byatangiye inama y'iminsi 3 yo gutegura imyitozo ku nshuro ya 13 ya ushirikiano muri uyu mwaka wa 2024. Iteganyijwe kubera mu Rwanda. Inama yabereye i Nyamata mu karere ka Bugesera. Major General Andrew Kagame, umuyobozi mukuru w'ingabo z'inkeragutabara n'umuyobozi ushinzwe imyitozo, yakiriye neza izo ntumwa anagaragaza ko ari ngombwa tanye muri iyi nama yo gutegura igenamigambi kugira ngo imyitozo izagende neza. Yasabye kandi buri wese kugira uruhare rugaragara mu igenamigambi rigamije kuzamura ubufatanye no kwitegura kw'ingabo za East African Community. Iyi nama iteganyijwe kuva ku itariki ya 18 kugeza ku itariki ya 20 Werurwe uyu mwaka wa 2024. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko perezida wa Nigeria Bola Tinubu yategetse ingabo za Nigeria gushakisha abagize uruhare mu iyicwa ry'abasirikare 16 bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu gace ka Delta aho ni mu majyepfo ya Nigeria. Aba basirikare boherejwe gukumira imirwano hagati y'abaturage ba Okwana na Okoluba biturutse ku makimbirane ashingiye ku butaka n'uburenganzira bwo gucukura peteroli. Perezida Tinubu yavuze ko abagizi ba nabi bagize uruhare muri iki cyaha bazashakishwa. Kugeza ubu iperereza rirakomeje ngo hamenyekana abari inyuma y'ubu bwicanyi. Hafashwe abantu benshi bakekwaho kwica abasirikare barimo umuyobozi mukuru w'itsinda ry'abasirikare 2 barimo kapiteni umwe n'abasirikare 10. Reka amakuru yacu tuyasoreze hano aho tubashishikariza gukora subscribe, like, share na comment kuri iyi channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona amakuru agezweho muri aka karere u Rwanda ruherereyemo.